ja mislim, čak i s više, jeli, ali i ovo je fenomenalno. Čestitao bih igračima koji su bili jednostavno bez iti jedne greške u svakom pogledu i u ovoj motivaciji neću pričati, jeli, i u kvaliteti, i u plitkosti, i u držanju linija, i u pomaganju, i u kontrama, i u čuvanju lopte, u svemu jednostavno. I ovdje siguran sam, jer sam gledao Tursku puno pripremajući za ovo, niko ih nije ovako nadigrao i rekao bih da su oni na kraju bili, iako su pokušavali cijelo vrijeme, jer imaju karakter, ali su bili jednostavno bespomoćni. Da, čak ni Njemci, rekao bih, nisu ovako... Nisu ovako, sigurno nisu. Što je po vama bilo predstavno? Bilo je interesantno gledati, recimo, u prvom poluvremenu puno više posjed lopte u korist Turske, ali praktički bez šanse, bez udarca u okvir gola. Gledajte, to je, oni su ekipa koja, kao prije 4 godine, 5 u Beču, jeli, koji napune sredinu terena, zbog toga možda nemaju puno udaraca u gol, ali imaju posjed na protivničkoj polovini. I kad se to spoji sa ovako sjajnom atmosferom i sa par pojedinaca koji mogu riješiti teške situacije, onda su opasni. Međutim, mi smo, želio bih reći da je mi igramo rijetke, i to sam igračima govorio 5 dana, rijetke su utakmice koje su obostrane. Mi svaki put zbog kvalitete ili zbog nekvalitete protivnika smo prisiljeni na stalno navaljivanje na blok koji je nekad, pogotovo zbog nestrpljivosti i igrača i navijača, teško probiti. Tako, ovo je bilo dvostrano. Mi nismo svaku akciju morali završavati sa šansom za gol ako nije se stvorila situacija. Tako da smo bili puno mirniji. Što se taktike tiče, mi smo pustili de facto njihovim stoperima da vode igru, zaustavljali Emrea Selčuka i Sabrija, jeli, i gledajte, jednostavno je svaki naš kotačić timao. Vidio sam se stalno tražili da dođu igrači bliži ovoj strani gdje ste vi bili, znači ovoj strani bliže kamerama. Ne, to kad je out sa te strane, onda se suprotna strana terena ostavlja prazna, jeli, da nju ignoriraš. Gledajte, svi su bili fenomenalni. Od vratara, obrane do napada. Ali ako svi su bili za 10 po mom mišljenju, jeli. Ali ako išta moram izdvojiti, to je trka špiceva. Ako toga nema danas u nogometu, onda se ti povlačiš u krilo vrataru i bla bla bla. Njih dvojica skupa s cijelom ekipom su istrčali u presingu, oni su njih maltretirali, oni su njih davili. I još što bih htio naglasiti, to je da ne da ništa nije gotovo, nego smo mi duboko svjesni da su Turci su izuzetno kvalitetna ekipa, mi smo bez par igrača, oni su bez par igrača, mi smo i tako malo osakačeni, tako da tek je poluvrijeme, nažalost, gotovo. Tako. Čeka nas težak posao u Zagrebu. Samo za kraj, recimo, je li to razlika između utakmice sa Grčkom, ovo što ste rekli da se tu igralo obostrano, s obzirom da kažete da motivacija sigurno nije bila ni tada problem, ni atmosfera, ni ništa, je li to ta razlika? Pa i to svakako, gledajte, najlakše se izvlačiti na motivaciju za neznalice. Ja vam govorim da u 5,5 godina motivacija nikad nije sporna. Ona je možda sporna u dijelu prijateljskih utakmica, ali tu je dostatna. Ona je možda nije isto protiv Andore i protiv ovakve, ali govoriti da smo mi u Grčkoj bili nemotivirani, to je podcjenjivanje i za stožer, a najviše za igrače. Ne, nisam mislio poslije, nego je razlika te dvije utakmice strašno. Ovo je bila utakmica prava i to nama odgovara. Zato vam ja i govorim da se nama, nažalost, teže plasirati na euru nego na euru napraviti dobro, jer na euru će, ja se nadam, biti ili bi bile takve su utakmice. I tu smo mi onda strahovito jaki. Dobro, hvala vam lijepa, čestitke još jednom, uživajte, slavite ovu pobjedu. Cijenjeni gledatelji, toliko za sada, mi ćemo se probati još javiti ovdje ako uspijemo uhvatiti nekog od sugovornika.